Ka parti kongres kelapan bena haga khanyo tri rempang arajar pun riu haga jelang ka parti ha dihar hari bohoi district bakin penlong ya gejnya ki hanong ba shilong haga arpo tri rempang arajar arpon riu ban persya ya jingle ke BJP ban pengkelai ka skim sis pasngi ka MGNERGA syaka VVG Ramji kumta lakhot lawer ya baro banishimenta haga ne jnya ki Presiden ke MPCC ba Vincent H Pala habakren hinong Krisyan ke parti hagan yang jenglang loong ba hadin bo presiden ke parti Dr. Sudestin Lengdo ulalik no sya ke paradise loong ba kelaya ap katok ne porwan pej mano ba lej bo diu henrei suntunat badang bun katne kibada dangsa ha ke parti ba pala loong ba ke jingkhot ya ne jenglang kalong ha kelai teli ke benta ke banengkong kalong banjit igenu ke kam jang parti hapori bohoi district kabar kalong halor ke skim VBG Ramji ha ba kaseng BJP kelapen kela ya ne ke skim naga MGNERGA syaka VVG Ramji bat kabalai kelong bak parti kan pelong ya kejnya ki haganong ba shalom persya ya ke jimpen kela ya ne skim markane kelong ban pha ya khubor syaka sarkar jila bakat pensneu syaka sarkar pedeng hagan ya singi ladon langru kinong alam jangka MPCC kinong alam karibohoi district nak parti kongres bat hagan ya singi lajitru inu kam nonthmai ban pengklain ya ke parti hapo ribohoi district Nadon kisi sojan, nadon kisi sojo, sisoi jadi konsensi. Dengan kini lu om ye Pak Rocky, laku nukuno hadir Dr. Sudestin leci pok paradise mo, dan apa yang kemudian kriusu ini beliau mengenai ini apsi benar itu apa yang impek menobot menobalik. Tentang lawan kita ini, terus boleh buat penting semua itu atau kata-kata wakakan mengkibobon kita lek makan tu kan ini kita kampun kita rasa ini bagi balik. Tekani ketika cincong kemudian ketika ethics jongi abangnya kalian parti kalian uniform sipam kakak ya kata kedua jenis kibiru nampak kimpeko kata kedua keba long kumni keba beran nombin dan apa ini kumni nggak soskan nasional scan kata long nama berleba perlu jadi bor masa Malaysia pun ini kata tu perban hari kesini kalau kilai tentang kalau kong pelatih di perok kue India ini lalek kampanye nama ke BJP ke pengkelah karting ya ke skim cispasi ke MGNRGS ke kelah ke BBG Ramji tetapi kowe di kuapan batai di Bakonwel dan ikut sebatai di Badai Pang kata kabar kan sedon ke Jingjin yaki distrik presiden dan dari kinsawan kubacipawun ki observer abarok kowe ke state kalian iban kasawun ki distrik presiden akan afri distrik bak kowe gede po Shillong City bak kowe po Turas City kasawun ki distrik presiden kin pentemai lut dan kila pene badon ro tanpa tadon kan abarok kowe India tadon ke pentemai ki distrik presiden. Dan balong distrik presiden tang itu juga ada sansnen ke parti kibala balong dan ini lalu kilo kibala ada sansnen kumu distrik presiden rok kibala balong jadi kibon do's and don'ts dan ini from parti ke atau mata dan kapor saya kata kalau mula mila campaign kia kamsin kia menu bagi balong presiden jangka parti hanya berkarya terletak di ex-ministers, di ex-MP, di ex-MLA, di senior member jangka parti nadali, banpek kum di observer, hakelu berkom. Tanding angkit nomor ngangam kuat ban Rusia menu balong presiden menu balong dari direct iman kini kontak di leaders di baper di blok presiden di leaders di don di mahila di youth Desompai Corporate Kawan dari Sakawi kepada kampa kalau ke parti organisasi Joni mentah kesimpu Joni kalau menyiap ke pemeriksaan Joni lalu dari kelapa ini akan per dan baju dari musuh mentah ni
concentrate duduk di booth level, kamu duduk di polling station level. Dan kini ki lain ki kimat kiba ni man usai ki mata kisi. Bahkan konsen susu bahkan apa trek jom uniu benai dan kini ki Friday ni sadon kejing yaki parok kawe milong kasih jantia ban elektor sebagai sport sekretariat ban persya yang kajing pengkela jom ke BJP yang kini keskin cispak sini nak hijau kiba tambah isi dia mahfad andi dilapor ke Telegram kabaa kitok ke paiba manswa kini keskin kadang yang jom kahok ke paiba mentapat untuk bawa BJP besar rakam pelan kinambon lagi sepak growth kita material di tempat lain sebelum kita kini sebagai manual ini akan lagi nama negeri lagi bagi ini ke bawah BJP kalau aja aku ni apa ski buat penkelai kean hamtam jadi berkinorap kalau kongres tinggi ke BJP kan bersih kapan nekan buat benda yang dalam administration ke kongres kayaki yang masih kependekaan. Tebon kayaki bagi lamut benda yang rendah yang disebut kebor jadi pepa. Kata-kata kapan ini kibaran nanti sobha lalu ingin sa pendek patu distrik presiden Pak Rocky hakul berkomplik sobha yang tu mesti kendai beje pejabat poin Pak Silong nanti cukup beje di dalam teregi bukan lelang. Nakalim kan ki blok ki bakar kinyawan atau meski. Kalau si bentar kowe cuman ke bau ke kongres ke kuasa namanta ke kim ke ki badut di masuk di Norep ki badan menongkondom hantam. Ke skim si spasi ke de namanta ki nongkondom, de namanta ki mansor.